abantu bo binjiji kandi buzi umwuka wera. Umukobwa ari aho ngaho ntaririmbye muri korali, tabaye protocole, tagiye mu basenzi, tiyoza gukoropa, ariko akamaza ku cyumweru kutwaye amagi, hanyuma ngo azahembwe, yamara akaza kureba no ku ntebe ngo arebe ko ihunguye neza. Bayiguhunguriye, umuntu yoba mu rusengero akarubamo akarinda apfa, nta muntu uramubwira ngo aramukunda, nta kintu uri cyo mu rusengero, ni ngaho ndacumaze. Kubivuga gutyo birasa n'ibiremereye, ni ngaho ndacumaze. Ube mu madiyakoni, ubure mu basenzi, ubure mu baza gukoropa, none se ngahe mbwira icyo tugushimira, uvugwe neza kubera kwisokoza. None bana n'abashumba neza bazakuvuga neza, bana na mugenzi wawe, bana n'abandi baririmbyi, bana neza n'abaprotokole, bana neza n'abaturanyi, bana neza naho ukora ku kazi. Ntukaze uvuga ngo barakwanga, banza urebe uburyo uza witwara. We twongere dusangire ijambo ry'Imana, ariko katubanze dushimira abashumba bongeye kutugirira icyizere kugira ngo tubane, kuko kenshi biri imbere y'abantu ntubuzi biri buze kuvugwa, se birafasha abantu, birubaka, dore ko abantu ari benshi no kumva kuba gutandukanye. Ariko rero turabashimira by'ukuri bivuye ku mutima, kongera kudutumira kugira ngo tubane. Imana ibaheze umugisha, twakeba kameramene namwe muze mukora kurya tuvugana. Imana ibahe umugisha, twakira n'abadukurikirana ku koranabuhanga. Hanyuma ndaza wenda kubisaba kugira ngo wenda byadufasha. Nabonye mukunda indirimbo cyane kuva saa 11 mwariko muramye, ubu ni saa 1:07. Aha ni Rwamagana, ni saa 1:15 cyangwa amasaha 2. Iyo hatabaye ambutiyaje bayeho, urumva ko kuza no kwigomwa no kuvuga ubutumwa bibaye byiza, mwoza mureka mukaririmba nagiye mugasigara muririmba, kuko ngese byamfasha rwose, kubera ko nabonye nuko abahagaritse mwari gukomeza. Ubwo rero ndavuga siga iminota y'imodoka injana ikangeza hariya, nibwo buryo bwiza ndagira ngo twara ko tubivugana. Ubwo ndavuga nk'iminota 30, ubuzataha noneho ni muntumira kuvuga isaha imwe, kuvuga amasaha 2 si kibazo, ntaco byantwara, kandi banateguye banatwaye umwanya. Turi barya ngo twabuze ico tuvuga, wenda ngo tuje mu bindi, tuba dufite ijambo dushobora gufasha mu nabandi mu gihe badukeneye. Rero ubutaha bibabereye byiza mwabikora, sinje guhindura gahunda, ariko ndabisabye kugira ngo nanjye bizanorohere. Murakoze. Reka dusome Imigani 22 n'umurongo wa mbere, twiganira ijambo. Imigani 22 ngo wa mbere haravuga ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu. Nakantu kagufi gusa karimo amagambo 2. Kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu. Mubwiriza ibice 7 n'umurongo wa mbere, Mubwiriza ibice 7 n'umurongo wa mbere haravuga ngo kuvugwa neza kuruta amavuta atamye y'igiciro cyinshi, kandi umunsi wo gupfa uruta umunsi wo kuvuka. Ariko akasenga avuga iyi be sinivuga, ndavuga kangaka kuvugwa neza kuruta amavuta atamye y'igiciro cyinshi. Dusoreze muri Hosea ibice 4 n'umurongo wa mbere, ibice 4 n'umurongo wa mbere haravuga ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka mw'Abisirayeli mwe, Uwiteka afitanye imanza na bene igihugu, kuko kitarimo ukuri cyangwa kugira neza, habe no kumenya Imana. Tugiye kuganira mu mwanya muto, ndagerageza kwegeranya tuvugane kuri iri jambo rivuga ngo kuvugwa neza. Kuvugwa neza. Noneho
tuvugane ngo ni ryari umuntu agomba kuvugwa neza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ibintu bituma umuntu avugwa neza. Icya gatatu, ariko simbivuga ibi ngibi kubera umwanya sinabivuga, ibyiza byo kuvugwa neza byo mu ijambo ry'Imana. Ariko ndavuga igice cya mbere gusa, nacyo ndakivugaho amagambo make cyane, kuko niko bimeze nyine. Tuzakomeza ko ni inshuti nk'uko yabivuze, kandi twese no guhugurana no gufashanya. Urimo tugizemo iminsi imyaka 28 turi abashumba, kandi nagiriwe amahirwe yo kuba umushumba iriya ruguru iwacu muri Kongo imyaka 6 ndi revera. Urumva inzu tuntu n'utundi. Nabaye umuririmbyi, nararirimbye cyane. Nabaye umunyagisirimba, narasirimbye cyane. Ariko ibi ngibi muzamukora, hari igihe muzamushaka ngo kudukanga kaho ari bishe, si bishe. Twatambye mutarabaho kera, noneho hakaba n'igihe tubwira cyane ngo nidutambe, ntibigishoboka. Rimwe na rimwe dusigaye turuha, ariko gutamba ni kwiza. Ariko twaratambye, twarasenze, apana gutamba gusa, twarasenze cyane. Twashatse Imana mu masengesho, dushaka Imana. Si ibyo byonyine, oya, nasomye Bibiliya njyewe nakundaga Bibiliya cyane. Uko naririmbaga, uko nasengaga, narushaga abandi gusoma Bibiliya. Muze musoma Bibiliya, indirimbo zizahagarara nimumara gukura, ariko ikitaza gihagarara ni ijambo. Muze muririmba, musome Bibiliya. Icyo nakibasaba rwose, kuririmba ni byiza, gusoma ijambo. Bushize hari ahantu abaririmbyi baririmbye, mbabaza iryo jambo, ese riri muri Bibiliya? Ngo ntibabizi. None se muzamuririmba ibintu mutazi ko ari byo? Nicyo kibazo. Umuntu azababwira ibintu muzumva ubundi uko yavuze, nimumara muhimba indirimbo itari mu ijambo ry'Imana, marangamutima y'abantu, ibyo abantu batekereza mubidusukiremo. Nimuyiririmba tureke kunezerwa. Nta kizadufasha, nta kizatwara Satani, ntiyohangayika. Nuko muze musoma Bibiliya, nimumara mukuremo amajambo y'Imana adufashe. Rero nuko kuvugwa neza. Bibiliya yavuze ngo kuvugwa neza, ariko none natangaje ngo biruta ubutunzi bwinshi. Kuvugwa neza biruta ubutunzi. Ariko ibyo mwebwe mwobyemera, umuntu oya, mbabaza mu by'ukuri buriya abantu kubera kutamenya Bibiliya n'uburemere bwabyo n'imvugo y'Imana. Uwo kuzanira ubutunzi akabuzana akabushira hariya amamodoka, amafaranga, amaze arabura ngo uhitemo gutwara biriya no kuvugwa neza, ndakurahiriye abantu benshi botora ubutunzi. Ejo nirabwiye abantu, ndababwira ngo inzira yoboneka yo kuja muri Amerika, yo kugenda imyaka 3 umuntu yagenda n'amaguru, ariko akamenya ngo azashika muri Amerika. Bakavuga iyindi ngo iyi ni inzira nayo yo kuja mu ijuru. Abahisemo kuja muri Amerika yazagira imyaka 3, n'abahisemo kuja kwa Yesu Kristo n'amezi 3, bo hitamo kuja muri Amerika. Handi bimvuze nibyo. Ibibona ngo turaririmba ijuru kuriya ngo riba mu mitima y'abantu. Reka. Imvugo ngo siyo ngiro. Siko bageze baca umugane ngo siyo ngiro. No gukundwa kuruta ifeza. Gukundwa nasanze ikintu cya mbere, ubutunzi bwa mbere. Haleluya. Ubutunzi buruta ibindi bintu byose ni ukuvugwa neza. Ariko zashize. Isi mwabana bacu, kuvugwa neza. Mubanze mureke kuririmba, tureke no gusenga, tubanze turinde no kuvuga indimi, tubanze twige kuvugwa neza. Dushakishe uburyo tuvugwa neza. Birutanga ubutunzi bwinshi. Usigaye ugira ngo uragarura umuntu akakubwira
mamfu uvuga uko wumva, uvuga ibyo ushaka. Nahisemo oya kuvugwa neza. Bibiliya niko yavuze. Usigaye ubwira umuntu ngo reka kwitwara akakubwira ati nitondaho, ngo abavuga nibashake bavuge, kubera kutamenya ijambo ry'Imana. Dufite ikibazo. Nyakumwira abakristo mu gitondo mpambigisha, ndababwira ngo mparanira gukomeretswa, ariko mparanira kudakomeretsa undi muntu, kuko nje no kwivura. Urwego ngezemo mfite imbaraga zo kwivura undi muntu yankomerekeje, ariko ndwana kudakomeretsa undi muntu, kubera ko arashobora kutagira imbaraga zo kwivuraho. Ariko icyo si cyo kibazo dufite. Wavuga ngo ntihashake yakomereke batanu. Ryari rero umuntu agomba kuvugwa neza akiriho, agomba kuvugwa neza agihumeka, agomba kuvugwa neza akigenda, agomba kuvugwa neza acyumva, agomba no kuvugwa neza amaze gupfa. Ubu amakuru dufite ya Yesu, sema amen, sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yagize popularite, Yesu yavuzwe neza, Yesu yakomewe amashi, Yesu yarapfukamiwe. Bibiliya iravuga ngo yakuza ashimwa n'abantu, ngo ashimwa n'Imana. Nukuvuga ngo yakuza avugwa neza n'abantu, ngo n'Imana imuvuga neza. Ninde uje kuvuga neza mu myaka maze no mu minsi? Hari umuntu wari wumva kuvuga neza? Nimba utaranamwumva ufite ikibazo. Ufite ikibazo gikomeye mu buzima bwawe. Uzonasenga Imana uzumve ko hari umuntu umwe kuvuga neza. Ni bangahe bakubwiye ngo baragukunda? Kusaze yubusa ntamuntu. Umuntu yoba mu rusengero akarubamo akarinda apfa, nta muntu uramubwira ngo aramukunda. Nta kintu uri cyo mu rusengero, ni ngaho ndacumaze. Kubivuga gutyo birasa n'ibiremereye, ni ngaho ndacumaze. Kuki umwe nabwiye abakristo, ndabiraga nti noneho muze mubanza mureke Imana, nje ndabazi nje mudaherana, kandi ninje mushumba wanyu, nije Imana yahisemo igihe tuzabana nimara mbasige musubire mujane n'undi nawe abasindagize. Ndabazi abataza batanga icacumi, ndabazi baza batanga amaturo nabi, ndabazi abataza bagira cotisation, ndabazi ko murajaye iwanyu mu ijuru kwa Yesu. Sinubavuga neza. Nigeze kubwira umukristo umwe ndamuha ngo duhuye n'ahandi hantu, sinuvuga ngo nabanye n'umugabo twicaranye, ndamubwira sinuvuga ngo nabanye n'umugabo. None uko naniwe kumuvuga neza ngo Imana kiramuvuga neza. Mushumba kubuye wikindu nakimwa gushimira, ari kugenda n'agatuza ngo Imana ngo kirakuvuga iki? Ikuvuga ibyo twabonye hano, nibyo bizabivugwa hano. Ibyo byo mu makobe iri ukora tutazi nibiki. Birumvikanye? Tukiriho na nyuma yo gupfa. Uzubona nyuma yo gupfa ukuye ababyeyi, ukuye mwanya, hari abandi bantu bazasigara bakuvuga mu rusengero, bakuvuge bashingiye kuki? Ngawe nawe vuga oya isubiramo, ibanga usubiramo mu mutima, bo kuvuga bashingiye kuki? Kuki dushaka ngo nta theology iranga ngo umuntu yarize ngo birasobanutse, bakuvuga hiki? Banzu bikontrole wewe, bakuvuga hiki?
bagukundira iki? Kubera ko uzucerwa uzuza nyuma batangira saa 3 ugashika saa 4 n'igice, utavuzwe neza nyina azavugwa nabi. Si bibiri se? Muri ibyo nawe ntubuze kimwe. Ngo burakuvugwa nabi ukabura kuvugwa nabi. Umubwiriza ibice 9 n'umurongo wa 10. Ihute umuntu umwe nadusomere vuba. Umubwiriza ibice 9 n'umurongo wa 10. Ihute. Kadusome mu izina rya Yesu nyine. Ibice 9 n'umurongo wa 10. Umurimo wawe wose nuwuhe werekeje amaboko. Tuvuga twitonde buhoro buhoro. Umurimo wawe wose werekeje iki? Amaboko. Nuwuhe mu rusengero? Nuwuhe werekeje amaboko? Iyo uza wewe uje hano, nuwuhe murimo werekeje amaboko? Kwicara gasumuri, gushika kare sumuri, kwicara ku ntebe z'imbere sumuri. Nuwuhe murimo werekeje amaboko? Twatera haleluya umuntu akazamura amaboko atayumva. Buri uzubona tugira abantu batazabumva. Tuwagaze ubona mu ishuri umwana afunze bagazavuga mwasitoye bamara bagahagurutsa umwana yamara kamahagarara gutya kandi yari yashize ukuboko hejuru. Kibasize uyu mwana iyi mwasitoye yari inyabaki. Uzi ko dufite abakristo bari mu rusengero ba mwasitoye? Umurimo, sema amina. Haleluya. Prila dagana atrili umurimo werekeje wiki hanyuma ngo agire gute? Uje ukorana umwete. Azagira gute? Uje ukorana umwete. Urakorana umwete ntawe uriho. Gusuka kubeshesha by'ukuri iryo jambo rirakuryohera urakorana umwete ubusa. None se barakuvuga neza bashingiye kuki? Ngawe tubwire na ko abantu bazavuga ngo pasiteri ngo agira abantu bamwe ngo azavuga nuko ari kamera nayo ngiye kuvuga ijambo kubasha gusa iyi kamera nayo ni iyi kamera iyi sagesse ari ibintu bimwe byo kureka. Umushumba ngo agira abantu bamwe ngo akunda oya tabakunda gusa ngo none reka mbabaza umuntu akore ndeke kumukunda ngo ukunde we utazukora. Umuririmbyi azaza muri repetition kuwa mbere kuwa kangahe repetition hanyuma azaririmbe nawe nugucerwa gusa niba mara bakuvuge neza reka wewe siba hati bakuvuge neza bashinga. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umurimo wawe werekeje amaboko niki? Ubunyine Imana yo guhamagara isiguhamagaye umurimo wawe niki werekeje amaboko? Abantu b'Imana umuntu yosazira ubusa ndakavuze. Luka 16:23 ihute ngira nzosoza. Imirimo ukorera mu isi yose yanditswe mu gitabo, yaba myiza cyangwa mibi niyiza guherekeza. Imirimo ni myiza ni mibi. Iyo turirimba ari binimo izaduhemba iyo na izaduhemba nitwakora neza izaduhemba nitwiyangana izaduhemba haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yewe umwami Imana izaduhe. Ese iyo turi ninde muntu wari wagenda ngo aze guhembwa ku kazada korera? Ninde wari waje kuja kuri banki ngo aze gufata ya mafaranga ndayo yabikije? Ninde niye mwari ariko muzamutekereza ngo Imana mu mutwe wayo waraparangatanye nturi ku murongo nizoshika gusa izemba abantu batakoze. Ariko uziko abakristo uko ari bo tugira ahubwo mu mitwe yacu
isi akunwa ntangara murebe isi nta muntu woza kwipanga ngo agiye hariya ngo kuri ku kazi ugashika ngo abantu abakora kuri banki siko bimeze cyangwa ku murenge ukaza kwipanga ngo baguhembe. None muzamwumva mu ijuru muzagerayo wipange gusa ngo baguhembe. Ako sinabona bene ubujiji kwisi kuva nabaho sinabona injiji. Perezida wacu yaravuze ngo injiji nabizi abantu bo binjiji kandi buzi umwuka wera. Umukobwa ari aho ngaho ntaririmbye muri korali tabaye protocole tagiye mu basenzi tiyoza gukoropa ariko akamaza ku cyumweru kutwaye amagi hanyuma ngo azahembwe yamara akaza kureba no ku ntebe ngo arebe ko ihunguye neza bayiguhunguriye. Umubyeyi yari ngo afite umwana ngiye gusoza toye Imana icubahiro. Haleluya. Nyamuko ubure mu baririmbyi ubure muri protokole ube mu madiyakoni ubure mu basenzi ubure mu baza gukoropa. None se ngaye mbwira icyo tugushimirana uvugwe neza kubera kwisokoza. None mu nyubako ndiyatanze musha gusura abantu tutanze hanyuma bavuge ngo uzutinda muri sala. Jani mukubonera kuri iyi si umuntu yayitinze hari ko azabona. Luka gira tuje kumusoza ubutaha nzavuga umwanya munini cyane. Siko bimeze 16:23 rwose butaha tuzaganira umwanya munini. Iri somo waryigisha nk'icumweru cyose 16:23. Ageze kuzimu arabazwa cyane. Yobuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Arataka ati Aburahamu sogokuru mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mutuzi antonyagirize ku rurimi kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati mwana wanjye. Aburahamu aramubwira ati mwana wanjye ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho Lazaro nawe yahawe ibibi none aguwe neza. None agiye kuvugwa neza hano bakiri mwisi nta rukweto nta pandaro yarimwe ishati yarimwe nyamutunzi wari ukize wari umerewe neza. Sema amen. Navuze ngo tuvugwe neza tukiriho na nyuma yo kubaho. Na nyuma yo kubaho bazasigara bavuga gute? Hano mu itorero kurabona ugiye tworira twamana tukoza tuvuga gute? Ngo yagaze yicara inyuma. Ntabwo twashima Imana. Twashima Imana. Ngo se ndi mu mwama mwibuka ngo yagiraga agashati k'umutuku. None se tukuvugira kuko imuka vyaramo. Tituvuga kuri protocole, tituvuga kuri umusenzi, tituvuga kuri mubariri, turavuga gute? Ngo yageze yambara ishati y'umutuku cyangwa ngo yageze yamaza mbere ngo kare ngo akicara ku ntebe ngo zindi waba wibuka we ngo ni pantaro ya karo. Umva ngiyi mirimo iyo baniyo ngo niyo mirimo ibimenyetso. Konera Imana. Sema amina. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Urebe umuntu yogira n'ubunebwe bwo kuvuga ngo amen. Torero ryahuye n'ingorane.
ibituma tuvugwa neza ndavuga bibiri gusa mu bintu nk'umunani ndavuga bibiri mu minota 10 isigaye. Icyambere kubana n'abantu bose amahoro. Icyambere kubana, soma Bibiliya, yisome bandureke tube nk'abahasoma Bibiliya y'Abaheburayo igice cya 12 n'umurongo wa 14. mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro nuwo kwezwa kuko utejejwe atazareba. Mugira umwete, ubishyire mu mwete wo kubana n'abandi bantu amahoro. Niba ushaka kuvugwa neza, banza ureke iby'amazu, banza ureke iby'amafaranga, banza ureke ubutunzi, banza ureke ibyo kwiga, banza ureke igifaransa, banza ureke icyongereza, banza ureke kuvuga mu ndimi, banza ureke ibyo gutamba. Bibiliya yavuze ngo bana n'abandi amahoro. Niba ushaka kuvugwa neza, bana n'undi amahoro. Shitangaza akumurebe na twe dusigaye tunanirwa no kubana n'amahoro turi no mu rusengero. Murebe akandagira niki sinzi ubushize nawe narakababwiye umukristo umwe ngo yigeze kuvuga ngo nza nambara nabi. Akwe no ko murumva ko nguko twobana amahoro. Oye tuvugisha ibi kandi buriya nzavuga ibintu byoroheje ariko byo arakinagiye n'umuririmbyi w'umumama none mbonye madame araje azamerewe nabi ndetse ko amerewe nabi ko wagiye ari salama nta kibazo dufitanye habaye iki ngo ari ibyamubabaje ibikise ukagira Imana ngo ahuye ngo ni inkuru sitari nziza n'inyabake ngo urumva ko bamubwiye ngo aramumbwira nyine ngo yavuze ngo nza nambara nabi ngo kandi yagiye ngo abivugira mu muhanda ngo abibwira abantu. Niko yavuze ati yamaye ntari kureka nkubaze wowe iyo ndebe uzibona nambaye gute? Ati neza. Hano muri iyi si ukuye wewe wenyine umunsi uzombwira ngo nambaye nabi nzahindura, umunsi uzovuga ngo nambaye neza ntawunjejwe n'uyu umwe. Abantu bose bajejwe kumvuga nabi ukuye wewe wenyine. Ngo ndacu bikubwiye pi tichonzi gusa inzi ko nza nambara neza ibyo ngibyo ndabizi n'umutima wanje urabihamya. Ntarangurira urukweto, ntarangurira ishosheti, nta shati yazanye. Iyo amenya ngo nza nambara nabi aba yagiye akazanaga ibintu byiza, yamara akambwira ati mushumba wanye ibi bintu si byiza uza wambara ntibimeze neza. Noneho rero dore ngibi ibintu uzoza wambara neza nakanwa aka. Oye tabaye mushumba uko twobana neza. Niba ushaka kuvugwa neza sema amen. Bana n'abashumba neza bazakuvuga neza. Bana na mugenzi wawe, bana n'abandi baririmbyi, bana neza n'abaprotokole, bana neza n'abaturanyi, bana neza naho ukora ku kazi. Rukaza uvuga ngo barakwanga, banza urebe uburyo uza witwara we. Barakwanga. Nigeze gucumbika mu nzu imwe tugiye kwicumbikamo barabwira madame ngo ntituyijemo nk'umuntu waho ngo ararangamye ngo azakoroga abantu ntazadukoroga. Ati nyabo ni inzu ni nziza ngo azadukoroga se tugiye kurwana. Turagenda tuyijamo ngo habe ninjoro tushitse tugiye ngo ndamuhamagara ngwino tibaravuze ngo usukoroga abantu ndabahakanira ndababwira ngo abantu umuntu mwiza ni wewe tuzi ukoroga abantu abambwiye amagambo toka ndabwira ndivayo kinyoma gusa. Nijoro nkumbwire turapfukama twavuye aho twimuka bararira uko mbabwiye n'ukuri sinkabi bararira aho twimukiye tuva Bujumbura tuvuja handi mu yindi ntara bakavaho bakaza kuturamutsa twabereye imbuto twababereye abakristo. Sema amen. Niba ushaka kuvugwa neza bana n'abandi amahoro bazureka ibindi. Amen. Nukora ku kazi nje simba n'abandi amahoro gute
jewe ntako nagiye ariko nuko ajamo aguteze hakuzi kuvuga kubwira umuntu neza yababa we wavuga nabi kuvuga neza kwagiye ubundi muzamuvuga nabi kuvuga neza kwagiye umuntu yoza gutora ibiboze ibitaboze biraho ngaho hako ndi babarose kweli uja haleluya Bwana Yesu asifiwe kuvugwa neza ngo biraruta ubutunzi bwinshi bukaruta n'ifeza n'izahabu kuvugwa neza biva he kubana n'abandi amahoro ngubwo ubukristo banzu reka iby'icacu banzu bireke ushaka uzoza ukijana ariko se nukijana tuzokuvuga neza se ntihahandi nacyo ni ikindi kibazo ese urahari shewe nabwiye abakristo nabo nibwo bwanje bwa mbere uyu mwaka niho nabonye natanze 400 by'icacumi kuva mbayeho bwanje bwa mbere 400 ndabikubita gutya mbwira umutima nti ndagushoboye ko mumvuye mu ntoke ndagushoboye hanyuma ko turajana nawe uko turajoreranye twaririmba twese makao yetu ya mile makao yande yenu nande no makao ariko hazabiyo ndeba kitegereza uburyo abakristo kabiwanje bahuye ni ukumuza mubona bahuye ni sanganya sanganya tiborohewe kabisa sangera hantu bushize nariko mvuga ntiborohewe pe hazabiyo nta madama kambwe atari kunonaho byagenze gute wagiye wihangana nditonde ndabizi ko Yesu azabambaza Yesu Bibiliya mu Baheburayo haravuga ngo mubashumbe ngo nkabazababazwa ngo mubere amaso imitima yabo nico gituma ntazantinya kubwira umukristo ukuri ku ijambo ry'Imana apana kwanje ukuri ku ijambo ry'Imana mubwira nzi ngo sinkiregura imbere y'Imana duhangane nje nawe umvuge nseke unduke nseke umvuge ari hirya nseke ningaruka hanga ngubwire ndumva ijambo ry'Imana uko rivuga sema amen bana n'abantu bose amahoro niba ushaka kugira gute kuvugwane soreze kuri iri jambo mu minota 2 isigaye cyakabiri kuvuga niba ushaka kubana n'abandi bantu neza no kuvugwa neza kuvuga reka mbabwira amagambo 5 ejo bundi numvise umutanzania yavuze ariko yaramfashije ndacyane nategura isomo neza umva yaravuze ngo mbere yo kuvuga ngo ujue cha kusema ubanze umenye icyo uri buvuge urashaka kubana kuvugwa neza jua cha kusema banze umenye icyo ugiye kuvuga cyo ni kimwe icyakabiri yavuze ariko narahebye icyakabiri yavuze ngo ujue namna ya kusema uburyo bwo kuvuga umenye uburyo uvuga jua cha kusema ujue na jinsi ya kukisema uravuga gute nabwiye abantu iyo uvuze ijambo rikomeretsa umuntu arakubabarira cyane ariko ntazaryibagirwa nabwiye abashumbari abashaka baraseka pambabwira nti gihe itorero ryari tarankoroga mu mutwe nti nageze mbona ibintu nagiraga kwizera sinagiraga ubwoba mu mutima wanjye ari ubwoba bene ubungubu busanzwe bwo hanze bw'ubuzima busanzwe kuvuga
wa wundi ikanga nyine, ariko sinumvuga ngo nari maramaje umuntu azagira bene bwo kwicunga. Mbabwire ngo njewe singira bene ubwo bwo kwicunga se noryama mu mwanda ngo imodoka insheho. Bene Mungu nyine, ariko apana burya Biblia ivuga. Ujue namna ya kusema, umenye uburyo bwo kuvuga icya gatatu, ujue jinsi ya kukisema, ujue jinsi ya kukisema. Nuza kuvuga umuntu ugiye kuvuga ijambo, jua jinsi ya kusema kile unachotaka kusema, umenye uburyo bwo kuvuga icyo ugiye kuvuga. Ndiko ndavuga ngo niba ushaka kuvugwa neza wige kuvuga. Nta butunzi bigusabye, si amasengesho, si huduma, si ukwiyiriza. Oya, niba ushaka kuvugwa neza banza wiga uburyo bwo kuvuga. Menye kufa kwasama gusa. Kandi kibazo dufite, simvuze ngo ni bose, ngize generalite mbabi abari kosa, ariko kandi cyane cyane abana bu nzanibuka kuvugana na papa ngo musubize ngewe maze gushaka. Niho nasubije papa ambwiye, ndamubwira nti papa ihangane sinzoguma kwigira mu giturage, reka nje nanje mu mugi. Yamambwira ngo ndanze, ngo sinshaka kubuganga buzakwica malaria nibwo buganga. Yamambwira ngo ndanze, mwumve nari narashatse. Urasubirije? Narashatse mfite umudamu, nibwo navuganye na papa aravuga ndamusubiza. Gutya ndamusubiza, nukuvuga ngo kumusubiza ni nko guhakana icyo yaravuze. Ako ati ako twagiye twubahana kwe. Mwe muri mubona vraiment ibi bintu muri nibyo. Wubahuka ugasubiza mama, kwa usubiza muri umuna wawe. Gusubiza papa ngaho mwiganye. Mufite ingorane timuzoroherwa. Kandi Bibiliya avuga ngo ko wagenjeje ni kuzagenzerezwa. Buri yuko ubwiye papa ni ko umwana azakubwira. Umwana umwe ngo yabonye ise ngo ashwana n'umuhungu. None barashwana ariko wabitewe n'umukazana. Umukazana abwira sebuko yari yarafushe umugore. Ngo aramubwira ati mushakira inzu avamo. Ngo amare kumurembya, noneho aja kumushakira inzu. Ngo amare kumushakira inzu, umunsi wo kugenda batekeye ibintu, akana karagenda ngo gashike kiba uburengeti. Ngo kamare karabusatura. Baje kugenda noneho bajane gisate. Hisaramu atese niki gituma ukoze gutya? Aramubwira ati kingiki ni cawe, ukigumana umunsi mama yapfuye natwe tuzakwirukana. Mwana nico gituma nkigusigarije, mama napfa no kuvuga ngo nawe tuzakwirukana. Akivuga ari kumwe na nyina ngo yamavuga ati biracitse ni mu mugarure. Hatuye umwana uyu ni Yesu wari wamukoreyemo. Uko wagenjeje ni kuzagenzerezwa, uko uzobabaza ababyeyi ni kuri kwijambo ry'Imana. Bibiliya niyo nzashingiraho, ndayemera Bibiliya ndayemera. Uko uzobabaza uza witega ngo ukumbabaje mama ararakaye niko babaza ngese ntugashake uzaba umubikira. Ni mufite umurongo wo kuba mubikira ntangorane, cyangwa umupadiri nta kibazo, ariko ufite inzira yo gushaka nawe ugashaka ni kuri kwijambo ry'Imana. Jua cha kusema, jua. Ichakani ujue utakisema kwa nani. Akandiko ngunda we ujue utakisema kwa nani. Ninde ngiye gusubiza? Sema amen. Ninde ngiye kubwira ko ndavugana nande? Ninde twaye tuvugana kugira ngo mvugire ijambo? Ninde twaye tuvugana? Uyu ni umukolege wawe, uyu mwariganye, uyu namwari, uyu se ninde? Ukugiye kuvuga ico ninde? Ushaka kuvugwa neza, linda ulimi wako, tunza na maneno yako. Sema amen.
linda ulimi wako, tunza maneno yako. Biblia avuga ngo mbega ijambo ngo riziye mu gihe ngo uburyo rizari ryohera umutima. Ijambo riziye mu gihe ngo uburyo rizari ryohera umutima. Guhorera nk'imvura gusa ngo ntakiza kinkanga, ntakiza kigukanga, uzakibona. Soza ujuhe mahali pa kukisemea, umenye ahantu ugomba kukivugira, ahandi kuri podium. Ujue soreza kuraka. Nigeze kubona umuririmbyi umwe twabakiriye abana baje hari ubukwe, barahaguruka ngo baturirimbire. None akana kamwe kagasore, mwebwe hari ibintu bimwe muzamuvuga ubundi nje se n'ibyubahiro nta nabyubahiro, haku kandi kubahwa si bibi, nkumba kubahwa nyine. Ubundi se utihesheje icubahiro president yavuze ushaka ngo bakubahe utacihaye aka. Reka nkareke nako. Wa musore turicaye mu rusengero, yamavuga ngo abantu baze cyabazanye ngo bahaguruke ngo baze gutambira Imana. Mwumve ngo abantu baze cyabazanye. Urusengero n'ijuru yoboye, ubukwe n'ijuru hagarariye, ubwo nukuvuga ngo navuye mu rugo ntazi canzanye. Base umukobwa ntibazi cyaba. Mwumve mahali pa kukisemea ni bandi uhaye ubwira, kurabwira abandi. Ndacecetse ngo arangize, navuga uyu mwana ninde wamwigishije? Uwabona waramubwira ati nanje bankumpa, nama mpaguruka ndatambuka shika ndababwira ndi babatumiye kuririmba. Sico babatumiye ati hano ahakura aka gatuti kazayona, ntawe uzuvuga ndamuhaye uburenganzira. Mugende mwicare, nimurangiza muraja kuririmba muri reception, hano birarangiye. Uwo wabo yamavuga araha imbere ko ndababwira kumenya aho uvugira, yamavuga ngo hano ni muri Katolike. Abo nabaririmbyi bavuye mu itorero batumiwe. Bavandimwe, ijambo ry'Imana n'ukuri kandi rizari duha umuyoboro mwiza. Kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi. Tuvugwe tukiho, tukigenda, tugihumeka, na nyuma yo gupfa tuzavugwe neza. Iga kuvuga, tunza maneno yako, umenye aho uvugira, umenye n'igihe cyo kuvuga, umenye nabo ugiye kubwira, umenye nabo muhamuvugana. Nubimenye ibyo, ubuzima bwawe buzarangwa no kuvuga neza. Imana ibaheze umugisha. Amen.